O, tararararara, tararararara, tan, 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 taran, tan, tan. Dobro, došli na prvi tutorial koji ću ja da radim jednom nedeljno. Mislim, ću da vidim sad koji ću dan da radim, verovatno ponedjeljkom. Ja. Svakog ponedjeljka ću da radim neki tutorial, pa ću tako da neke stvari da pokazujem ljudima. Kao što znate ili možda ne znate, ja sam Blood Savior, igram Minecraft sa drugom igrom Survival i ovo je čisto nešto da, znači sad šta ću sad da vam pokažem, to je ovaj slime ovdje, znači on je ljigav. Znači šta ću da vam pokažem, to je kako da napravite sa pistonima vrata, dual piston doors, ili znači damo da prvo prepravimo dan, kako da napravite vrata sa pistonima. Znači sve što vam treba jeste pistoni, i znači ovo je čisto samo sekund. Da odradim čisto demonstraciju. Znači ova vrata mogu bilo gdje da budu, u zidu, negdje bilo gdje, znači samo da je neki zid. Znači ako se sviđa negdje da budu vrata, znači možete da napravite vrata recimo na nekoj kući, nekoj nešto. Znači bilo koji materijal može da se koristi da bude iz polja i vrata da budu iz bilo kog materijala. Ja sam trenutno izabrao stone s polja. Znači ovdje vam je prolaz, znači tu će da budu vrata. Jedno mjesto odvojite, stavite dva pistona na ovu stranu, dva pistona na ovu stranu. Znači sljedeća stvar, gore ide jedan stone, ovdje ide jedan stone. A sad, znači ovo je višak i ovo je višak. Sad, od čega će da budu, ja sam uzeo stone slab, znači od toga da budu vrata. Sad, slobodno može ovdje da se stavi stone, sad, zato što će tu zid da bude, pressure plates će da budu ovdje. Također i s druge strane. Sad, znači ovdje isto ide stone ovdje i stone ovdje. Sad kako ćete nakopati? Ovdje pored pressure plate dva bloka ispod, jedan blok ispod ovog. Sad ide ovako, desno do ovog. I ispod njega stavljate jedan redstone torch. Na drugu stranu isto tako. Znači ispod njega redstone torch. Sad redstone jedan koji će da pokreće vrata. I ovdje jedan. Također ovdje jedan i gore jedan da pokrene opet vrata. I sad stavljate redstone ispod pressure plate-a. Idete pravo do baklje. Sad ne može ovdje direktno pravo zbog, znači neće da se poveže sa ovim, ne znam iz kog razloga, ali tako je. Znači isto iz druge strane i to možete sad kad završite da zatvorite sa tim materijalom od koga im je pod, znači drveta, trenutno meni od ovog. Sad kad stanem na ovo, vrati će da se otvore. Znači odavde šalje signal bakljama i ovdje se gubi signal. Sad, kako to da ne mogu nikako da demonstriram. Kao što ste vidjeli. Znači tu se gubi signal. Znači isto tako, ovo je višak. Poslije ćemo to. Isto tako i s ove strane. Znači, kako se zove, redstone, znači odavde. Tu. Znači ne može direktno, znači mora da bude
mora da bude malo udaljeno. Ovdje. Znači sad isto tako. Redstone. I zatvorite, znači ako vam je pod, od čega vam je pod, zatvorite. Ne znam zašto mi se ovo pretvara u option dirt. Znači i sad je i druga strana postavljena. Tako da sad kad naiđete ovdje, ovdje se signal izgubi i dođe ponovno. Znači jedino što treba, znači ako je to negdje, to je već zatvoreno. Ako ne, jedino što treba jeste zatvoriti tu konstrukciju. Čisto znači da se ne bi vidjelo da se ne bi vidjeli pistoni i to. Čujem slime negdje. Tako, znači sad negdje sam preskočio, da, ovdje. Bež tamo. Znači, odavde tu i tu. I to je to, znači ovo recimo, zašto je ovdje jedno šire? Aha, moguće da sam ovdje, da. Znači ovdje sam zaboravio ja red. I znači ovo je sad neki zid na tamo i zid na ovamo i sad odavde se ulazi. Znači tu može svašta da se odradi, znači ovako recimo, da se ulazi kroz, znači u tunelu može isto. U tunelu može isto da se odradi to. Može neka planina pa zid na planini i tako. To je to što imam za ovaj tutorial, znači ovdje može da se stavi bilo šta. Trava. Sad pesak, ne znam da li može sad, baš me zanima, sad ću da vidim. To mi ne treba, treba mi pesak. Znači može i pesak. Što je baš... TNT nisam siguran. TNT ne. I znači nemojte TNT da stavljate, ali TNT će da... Daj dođi. Ćao brati. Ne sviđaš mi se ti oču male tvoje drugare. Umri. Sad nas ima više. Super. I vi ne možete nikada izađete odatle, ja izlazim. Možda i možete. Ugli zašao. Znači to je to od ovog tutoriala, sljedeći put ću nešto drugo, znači kad ću da vidim šta ću, verovatno će jednom nedeljom da izlazi tutoriali za Minecraft, za razne stvari kako da se prave. I tako. Povraćam pesak. Pozdrav od mene, do sljedećeg puta. Vidimo se.